Evo ljudi, znači ispred nas je Škoda Superb. Ovo je 2.0 motor pod haubom. Naime ima problem da je crkla druga dizna. Znači radi automobil na 3 klipa. Znači ovo smo izašli u toku noći, znači sad je negdje oko 2 ujutro. Pa da to promenimo na brzinu, pošto nam je stigla dizna, pa da vidimo šta će biti. Sad pošto akumulator prazan, dodam sam neke kablove, nešto što imam, da ne menjam akumulator, da probam da ga upalim, pa ako ne bude moglo onda ću staviti ovaj akumulator vam. Tako da idem da ga upalim i da ga odmah uvezem. Kao što vidite, znači ne može ovih kablovi prenesti struju. Tako da sad ćemo da skinemo ovaj akumulator, da stavimo ovaj dole. Možete da vidite, znači sad ona trenutno radi na 3 cilindra. Mi smo već provjeravali, objasnit ću vam poslije kad bude auto ugašen kako to provjeravamo. Znači u principu u radu se skida jedna po jedna i da se dođe do toga da više nema, znači ne sme da bude razlike kad je skinut džek i kad je vraćen džek. Znači kad to tako dobijete, znači ta dizna je u problemu. Ako se na primjer ugasi, znači da ste potrpili cilindar koji radi. Prosto jednostavno. Ništa, to je to. Ovako da pokažem, znači sada, samo sekundu. Kako skidate ovdje prelive. Sad ću vam pokazati, znači imate ove kape. Prvo znači kapu skinete, ona stoji ovako ovdje, zaključana. Kad sučite kapu gore, onda imate ove plastike. Znači onda ovu plastiku ona stoji ovako. Ovo iščupate gore, to je osigurač. Kad to iščupate gore, ovaj deo je slobodan. Evo možete da vidite kako on klikne i kako izađe. Prelive ste skinuli, pošto mi ove dve skidamo zato što ima jedan nosač. Znači ovo ćemo samo staviti sa strane. Onda skinete, skinete znači same džekove. Evo možete da vidite kako se ovaj deo pomera. Znači zaključavanje i povučite nazad. Tako isto i ovaj. Tako. Sad imate znači cevi. Ne skidate sve, znači skidate ovu i ovu ovdje. I nakon toga imate centralni koji drži, znači ovo je ona zvezda 8 ili tako nešto. Uglavnom vidjet ćemo posle. Tako da sad odbijamo cevi i idemo dalje. Evo, znači ovo je stara. U principu kad odbijete, znači ovaj nosač, ona i blago onako stoji malo jače zaglavljena dole zbog ove gumice. Pa nečim samo malo povučite od ispod i one izađe. Sad to je znači ako nisu spekle. Ako su spekle, onda opet znači ili se zavija ovdje alat ili se skida solenoid pa umjesto solenoida zavijete alat. Ali u principu obično idu. Ali eto. Ništa, idemo u montažu. Ovdje nam je polovna.
znači koje smo stavili, samo obratite pažnju da vidite ovaj nosač legne u ove žljebove. Znači tu ima žljeb koji ona ovako upadne. I to je to. Blago ćemo je namazati keramičkom pastom. Tu oko te gumice, čisto eto da malo ne bude baš na suvo. To je to. Evo da pokažem znači još jednu stvar. Znači imao sam pre neki dan problem sa autom, ulazi u safe mod. U principu nije ulazio, nego je bio konstantno u safe modu. Nije radio uopšte turbo. Ali je bio u pitanju koji ono beš auto, Volkswagen neki Šaran 1.9. I uglavnom, pošto smo ovdje imali Škodu, znači s koje smo skinuli na probu ventil, kad sam video, znači imao sam grešku da ne pali turbinu, nizak pritisak. Pa da evo ovdje se jasno lepo vidi, znači kuda idu creva, sve, pa da vam pokažem samo, na primjer, ovo najdonje crevo, to vam je dovod vakuma u ventil. I sad, ovo srednje crevo, to je iz ventila, znači vakum uvuče ovaj ventil dole, varijabilu, ventil na turbu. A ovo skroz gornje crevo, to vam je rasteretno. Znači, kada treba turbina naglo da se rastereti, ovdje izađe vakum, znači i to vodi ovdje ka kućištu. Kod drugih modela se ovaj deo vode u ventil deklu. Ovdje je tako rešeno, ali ispravno je jedno i drugo, nema šta. Tako da su on to tako napravili. Ovdje se lepo to vidi, pristupačno je. Na kraju je bio problem u samom ventilu, znači vakum imate do ventila, ali ne izlazi apsolutno nikakav vakum, da li dodali gas, ne dodali, znači nema gas, nema vakuma uopšte na izlazu. I tako da kad smo stavili ventil, turbina je proradila, čak blago odako dobija vakum na leru, a oslobodi skroz na gasu i to je to. Tako da eto, možete da vidite kako gdje šta stoji. To je to. Sad, pošto su oni rekli da su menjali Disney i da Disney znači, prenosi problem s cilindra na cilindar, ovdje bi sad bilo najbolje izmjeriti kompresiju na tom cilindru. Ili da se skine jack ponovo da se vidi dok vidi. Znači nema nikakve promjene. Evo vidite, na drugim se ugasi, zato što on već radi na 3 cilindri, kad izgasite još jedan onda spusti na 2. Znači ovdje je nekog slago, ovdje definitivno izgleda nije problem u dizli. Sljedeći korak je da vidimo, pošto je neko slago motor i motor jezivo puno duva na Iberlauf, da se vidi sama kompresija na ovom drugom cilindru. Sad ćemo da probamo da odvijemo ovaj grejač. Evo da pokažemo
Znači, kad tražite koji je alat, on ima ovdje blagi žlijeb i ovdje isto mora da se pogodi navoj. Kao što vidite, ovo nisu isti navoj, ako se vidi. I ova dužina da ne prelazi dužine samog grejača, da ne bi klip stigao dole ovo. E sad, ima on i ovdje neki naš da zadihtuje, ali da ovo bude kraće od samog, merite od žlijeba do ovog, da bude kraće kako bi mogao da užljebi na žlijebu i to je to. Sad idemo da zakačimo da vidimo šta se dešava. Da vidimo šta će da kaže. Sklonimo ovo odavno da nešto ne upadne. Da vidimo je li pukovnik ili pukovnik. Jedva i nule. Jedva se pomerio pola santima. Znači kaput. Pa da. E sad, možete da vidite gdje je problem. Znači, dizel motor, cela 2,5 bara ili koliko ovo na pola, možda 3 bara, 3 bara, ja kažem, ima. Znači, ovdje u problemu je verovatno klip. Zašto mislim da je klip? Zato što je ovaj motor neko radio. Znači, radio je glavu i rekao je, znači, ovo je auto neki iz uvoza, uglavnom preprodavca. I poenta priče je što, znači, rekao je da se problem prenosi. Kad ovu dizmu stavi na prvi, da se prenosi. Mi smo vidjeli da to nije istina. Čovjek je kupio auto da zaradi. Sada, rekao je da turbina ne valja. Mi smo vidjeli da turbina ima luft koji je dozvoljen. I sada šta se tu dešava? Klip je verovatno pukao. Oni to nisu vidjeli, da li je pukao među karikama ili šta, ne znam, ali uglavnom oni to nisu vidjeli. Nisu skidali polublok dole, nego samo glavu radili. On jezivo mnogo duva na ovaj Iberlauf. I kad je sve ovo spojeno kako treba, to sam imao i novu turbinu da uradim, prosto motor bude loš na 1.9 DCI. Pravi pritisak i pojačava sam pritisak ulja, ajde da kažem tako. I ulje izbija na najlakše mjesto, to mu je, znači, pored osovine turbine. I tu izbacuje ulje. Tako da verovatno turbina je dobra po samom luftu, ali ako se bude radilo sve ovo, odneće se naravno turbina na provjeru. Ali po meni on duva tako jako zbog klipa. Znači, verovatno je klip sam problem. Tako da neko ko je s ovim čovjekom sarađivao i taj ga je očigledno slagao. Tako da to je to. Ustanovili smo, znači, da ovaj auto na drugom klipu nema kompresije. Tako da ovu diznu može slobodno da vrati. Problem nije u dizni, nego je problem u ova 3,5 bara što ima. To je to. Evo nas ljudi, evo možete vidjeti, znači, krenuli smo Škodu da raspustamo, da vidimo šta se tu desilo. Naime, znači, ovu Škodu je već neko, kao što sam vjerovatno spominjao, bio sklapao. Nešto je previdio, u principu, sad zašto ovaj klip nema kompresiju, taj drugi, koliko se srećam, jest, broj 2. Sad, skinuo sam, teo sam da vadim motor, ali pošto sam video da
Može dole da se skine karter, nema onu poludeklu, nego bukvalno skineš karter, ima polutke da izbiješ klip. Tako da ćemo sad skidati glavu. Ali gledam sad neku drugu stvar, pošto je vjerovatno bio nekad pukao zupčasti kaiš, pa su zato i radili glavu i ventile i svašta nešto. A ovo su ove navučene bregaste, ovi bregovi su navučeni. Hoće znači da smakne bregove. Sad, ja bi trebao znači da navedem ovaj drugi klip u gornju mrtvu tačku i da vidim kako stoje znači bregovi. Sad, pošto vidim da na svakom obično stoje jednako, lupam ako je usni, trebalo bi da stoje jednako, sad razlog iz kog je ovo smaknuto, ne znam tačno, ali očigledno je kod ovoga nešto drugčije, vjerovatno, jebem ga zbog čega. Sad, ja bi trebao da vidim, znači samo da nije slučajno došlo na tom samom cilindru, ako je taj ventil prvi bio stigao kada je preskočio, da se neki od ovih bregova nije zakrenuo i da samim tim zato nemamo kompresiju na tom cilindru, da ne može da usisa vazduh ili, znači bukvalno zbog toga. A sad ću to da vidim tako što ću znači da dotaram ovaj klip u gornju mrtvu tačku. I u tom trenutku bi trebalo znači, nešto od ovih bregova da stoji onako na paljenju, ajde da kažem. Pa ajde da vidimo. Evo nas, išupali smo motor iz Škode. Možete da vidite, znači evo prvi znak da nešto nije u redu, znači sa donjim delom motora. Zato što taj dečko koji je vraćao glavu, znači glava je vjerovatno odrađena. Ali mi ćemo svakako ponovo poslati, znači da se provere tefloni i sve ostalo, da nije negdje tu došlo do puštanja ulja. Uglavnom možete da vidite izduve. Znači evo pogotovo, mislim svi su uljavi, puni ulja, tako da ulje dolazi znači, iz kompresivnog prostora, samo zvoni, što je to znak bukvalno da znači, nije tu do turba, nego bukvalno dolazi iz motora ka turbu ulje. Naravno, trebalo bi ova turbina da se provjeri, ona nema nekog lufta ovako kada probamo. Znači samu osovinicu deluje mi dobra, lepo se i okreće, tako da vjerovatno je ona izbacivala ulje radi samog pritiska, znači koji je punio, nije mogao Iberlauf da bukvalno pravio je pod pritisak u motoru i samim tim je izbacivao na najlakše mjesto, to je trenutno turbina. Dosta puta mi se desilo staviti novi turbo i bukvalno izbaci ulje na turbo, samo zato lupam kod 1.9 Renaultovih motora. Oni su poznati po tome da obično duvaju mnogo, ali generalno ovdje će ići svi klipovi napolje, nove karike, nove leževi, vidjet ćemo kakvi su cilindri, da li može to tako da prođe. Rekao sam znači da će ići glava ponovo da se provjeri za svaki slučaj, pošto ne znamo šta je prošli majstor sve uradio. Ali eto, idemo još, raščivijamo us, fazu i skinemo ovu bregaste i možemo znači, da skidamo glavu. Samo to malo kasnije. Evo sad skinuli smo glavu, znači vidimo da je glava jeste rađena, znači deluju mi dobri ventili sve, vidi se ovako da se sija od mašinskog obrade od pranja. Podizači dobri, klackalice dobro, ova dekla je kupljena nova, stavljena, kompletna sa bregastima, znači čovjek je uradio servis sve, ali mi nije jasna jedna stvar, znači ako si ti sad skinuo glavu, kako čovjek da nisi video da je ovdje pukao klip. I pogledajte tragove od ventila kako su udarali po klipu. I nema šanse ako je neko svukao klip, svukao glavu, da nije video rupu. Evo, pogledajte kolika rupa. Prosvirao klip, samo tako. Znači, definitivno nešto ovdje smrdi. Sad, ko je to radio, šta je radio, ja ne znam. Ali u principu, eto, vidite šta je problem.
Znači rupa u klipu, samo tako. Ništa, sad ćemo okačiti tamo za menjač, okrenuti sve na opačke i da ponovo svučemo karter i da povadimo klipove sve napolje. Da ih pregledamo detaljno lepo, da pregledamo cilindre. Da povadimo sve to napolje, naravno menjamo klip taj, ako treba još neki, idu nove karike pa vidjet ćete u nastavku snimka. Detaljno. Evo da vidite, znači kad se glava, bez obzira što je ona urađena, neko je negdje radio, možemo da vidimo na tom cilindru da je bio klip probušen, kako benzin curi, gledajte. Vidite kako izlazi. Znači, da li sic, šta uglavnom, verovatno je sic pečurka, nešto ne leži baš najbolje, nešto je tu izdeformisano od ovih udara silnih i ovaj ventil ne dihtuje baš najbolje. Mi smo imali problem, ajde, što se tiče klipa na ovom cilindru, ali ovo ovako ne možemo da vratimo zato što očigledno će ovdje da upušta kompresiju i nećemo imati dobru ili nećemo imati dobru kompresiju na tom cilindru, nema šta. Tako da to sam provjerio iz druge strane usne. Sad što nama radi glave je trenutno čovjek na odmoru. Tako da sad će to malo biti problem, morat ćemo da sačekamo. Ali definitivno evo možete da vidite ovaj ventil drži, a uporno sve izlazi napolje. Tako da ovo ovako ne možemo vratiti. Evo, gledajte. On bi radio vjerovatno sigurno, ali pitanje koliko bi gubio kompresije na ovom ventilu. To je to. Da možete vidjeti, znači ovdje smo spakovali. Znači došli smo do momenta da stavljamo glavu, znači ubacili smo klipove, očistili sve ovo, ali džaba. Namjerno sam usao da bi provjerio, možete da vidite kako. Znači, ajde, nisam sve ni bio nasuo do kraja, ali evo možete da vidite, ovdje je suvo, nema ništa, ovdje je suv, ovdje tek malo nešto pokazuje, ovdje lije, curi konstantno i ovdje je suv. Tako isto na ovim dole, evo možete vidite, ajde sad je ovo okrenut na opačke, ali s druge strane usne, znači nisam tako baš detaljno gledao, zato što se sve to prolilo na sve strane, ali u svakom slučaju znači nije bitno i da je donja strana usna dobra, znači ovdje na ovom ventilu izduvno imamo problem. Eto, to je jedan način kako ovako laički možete da testirate glavu, znači eto, bukvalno napunite ove sve do vrha i ostavite na sat vremena da vidite hoće li pasti nivo. Ali ako ovako curi, znači da baš vidite da curi, onda tu nema šta, taj ventil je spreman za obradu. Da se vidi šta je u pitanju. Evo u fazi smo sastavljanja, sad smo ga uzubili, malo podmažemo ove sve bregaste podizače i sve ostalo. Tako. Idemo sad malo izvrtimo i idemo sastavljamo dalje.